Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke lapho-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe button ibomvu lapho-ke usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisayo nje ngizoloke ngizifaka la ngilokulethela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke ukuze zingakuphuthi ezindaweni zanjengamanje-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba-ke engilethele lona-ke namhlanje-ke lafana-ke lithi-ke uMbali Mahlangu una-31 years old wase siyabuswa ugwazwe washona. Umndeni uthi uMbali unendlu yakhe engaphandle i-backroom. Bamgcine ethi uyolala kuyo. Bavuke ekuseni bahamba bezitshela ukuthi usalele. Bathe mabebuya bathola kusavaliwe. Base bayovula bamthola ebulewe egqoke iskipa kuphela emzimbeni-ke laphana-ke sola-ke ngathi-ke laphana-ke umuntu-ke lona-ke hlampe-ke omngenelile noma-ke omnyonyobele-ke ngenkathi-ke sithi-ke uyolala-ke laphana-ke hlampe-ke wazama-ke noma hlampe wamdlwengula-ke laphana-ke wabe-ke esemugwaza-ke laphana-ke abantu-ke basola-ke kanjalo-ke laphana-ke ngoba-ke ubenamanxeba-ke laphana-ke kodwa-ke mina-ke kucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi ungene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke ubhale-ke laphana-ke bese uyenze kulungile-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khonza ukwazi-ke ngiqhubeke ngikuletheleke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ezishisayo kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.